saka hambay mariu ani bumus na koloy ani babani bung Basudev koloy ani amani bung Kulapati koloy ani Palengka bermasara koloy para I read in class 3 ani school ni bung Claremont Jain High School. Thank you. Ani school ni Mount Jain High School ang class 2 Porero hanggang hamba jokin na ay babon bumong surat sekolah taman sini sekolah. Contestant number 7, Christina Kolonel sana pun sini murid nabangi. Kolong kaca tanah ani bumungka Christina Kolai ani bumungka grab terkolai dai ana aman bumungka ani terkolai ang kelas 5 perit tonggo ani school ni bumong hari kelas school di Jakma ani barangga jojo babarang para Bella
Contestant number 8, Khorang Koloi na ang korne ban sinimong rin na ba? Khasrang Koloi. Tono sarika ani bumungka khasrang koloi ani baban bumungka kharga singkoloi ani amani bumungka durga sri koloi class 5 poriwo ani school bumungka kalvari high school asuna hambai Contestant number 9, Meena Koinai Boni. Introduce Rina Bagi. Ani bumuke Meena Koloi ani babani bumuke Sukumar Koloi ani amani bumuke Mamata Koloi ang kelas 3 poriwo ani school ni manung bumuke Kalvari Higher Secondary School. Sinimong rin na bagay. Sinimong bon introduce rin ay? Jotono no kulungka